Burger paling enak sajaga Tasikmalaya, Bule Burgers, buatan Mr.Gary. Suka dipanggil Mr. Bule, beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Jajan burger di sini sekalian belajar cas-cis-cus. Tempatnya minimalis tapi nyaman. Bule Burgers buka dari jam 4 sore. Khusus Sabtu Minggu buka jam 12 siang. Paporit mimin Double Cheeseburger Combo. Beef patty-nya double, kejunya juga double. Beef patty-nya buatan sendiri. Beneran mantap rasa wangi dagingnya. Yang bikin unik tuh dia pakai cara melizat onion. Burgernya jadi makin kaya rasa dan minuman. Chicken wings-nya juga enak dan wangi. Bumbunya itu loh bikin nagih. Kematangannya perfect. Saus pici BBQ dan hot spicy-nya mantap. Hi everybody, why don't you get yourself down to Bule Burgers? I'm a real Bule from England, and the word is these are the best burgers in Tasik.